Kirolong kikpa, kiraju dalam pati baju betul lenti yang hata ministry kejongtrai. Ki para pastor, pati pro pastor kalong himen, pati para kejongna. Ibang lagi selok, ilai yait, pati ilai temen lem nagajing syakuri. Harapan pengkrau ya kahima kejamukle. Yaki nom syarai goro ako jong kasimat. Bakunju ya biu paitlang orsius pa ujamukle. Kasyim yirigalat yaram alkuble. Jalan pa ya jingkuku kerdo ya kibaro harapin ko dambo tam kejongtrai bakunang tangem jongi uji sukses kejingku belayu kalong ya ki pastor kejongi bawan bagi tangan besan kelawan kumki fraternal delegates bagi waypat istinat banis kurso pemenru yang panggil snow ya kehidupan ringkat cungkinong hikmat di jongi di officer nagasorka di jongi di balong isyakri yang kau boleh labu nagabentak kabha kamiat cungka imlang kesalahan bagai cekari di jongi bagai celah di jongi ublay lu undakarku wadam ringkat ya ki bakinangay long Pakinangayla ban ay kajing syakri balik day biang ya imlang kesalang batnya kecelahi balok pugay. Ngeran multongan simru ya rihalat ya konwenra ya kajing kublay kabak pang. Nagasyem bagai caka ya kabangan aklay. Kumunong ikay baru principal John Robert Theological College. Kini Islam yang bagi missionary yang iit ijongi hapok kecialan ngejong John Roberts. Kila senya kan rusngan siaja kelas pak rabunyau hangatai hanom saulia. Bat lemba kini spasmen. Bat hado isi yang bagi yen hangatai kejaga bat mai hamau plots. Lemba kecing kerku kecong ublay. Kini Islam kalanang yai penni. Yai syakri ki badonbor kecong ublay. Kentai bat senram. Ki balong ki atiar berabo yung mau nongre mo basken. Yaga balang presbyterian hang nigari kasi jangtia. Haga jela hang tayo bisora. Bagi waypat ijala bagi ri kila marja mentai dan palat aspa rapawut kisamla puli kila wan lagi barang barok cuma dikatakan syatai lam ini badainu pada kacing jalan kejong ulai ilawa ulang sedang lagi dikit kendiat sedang giradap yang postgraduate program pengitip ke Master of Theology. Bat ni dongru ke jingyoi pang. Rengkang kising kerku kedok. Jadi pastor rangba ke jongi negeri sinot. Bat mogi baik lang jong play. Bagilah umat sedang no ia ke doctoral program kapan long ke burung ia ke balang ke jongi. Ia ke assembly ke jongi. Bat kamtam yau play. Kecing kerpak kalau mau pinjaikan mau yang ia kecing duai, ublay unang yai pendap, ublay unang yai penkubor. Termasuk men yang itu bagai kam kecing ublay kaya syafram, baru ublay wana pendam sipun kecing le, ulah pendam, tak penslay yang kikiar kecongi, mang lah kasih ada jinjat ganti kecongi. Bagaimana aku akan dapat pau yang hari ini bor, kecil semua yang balang kabra ibet, yang kawan syania anga, yang kawan jamit, yang kawan sam,
yang nila kubur ka jumublay. Baka naman siyem ka masngawit, baka sa buram yaga balang, bakung juru yaga sinat hibara away. Ngarap riyang na kajing snowscam, bauta o balakot yang asyadakam, undan rengkat, undan scam at pencanay, yagi jimut bagi jim perkat, bagi jim pusan, yaga balangan sam, lembak ni janmit, na kami kaktiin kajamublay. Baka tentang na kaktiin kajamublay, yaga mga kuha, banyak puson lang mati haga ni janmit. Kalau nak kita kejam Ezekiel, kelenong ke balai punyau, bagat khot ke beningkong, adu alasan ke baong kumni. Kerti utrai kalau long hangang, bat ulara no yang na hau mensim utrai. Bawa pension yang na hak leng kethem. Dia kalau dam dari sini, bak urapun yang ngajam jongki barok saudom, batak ni kila don sibun bak halor kata katem, dia ni ru kila terkong bak ula orang ngaku kun ubriu, kini kisiin kila bandim. Tinggal yakku atrai ublay metet mame. Ula empat hanga. To yakku rupa. Haro gini kisin batu ongati. Api kisin kibat terkon. Tos ngeu yaktin utrai. Kumni ong utrai ublay gini kisin. Hakmi ngantian mensiem hati di KM ini ruai. Nyaino yang au play parukpa jongi uba beneng. Pada bajing ini melapurlah pemelungan yang jongu baik lang jong me hapo jong dasinat. Kami berpulai hapo jong kaniga balang nalu kajing syaturi kebangan step bat hado kaniga por yang kaban tei yang keduan yang kaban aimu yang kaban yaro baban penkrau yang kauteng kebat in gajome nete panyo i au bulay pabor nanging wan siya kaniga jaka lem bagi cingkit kiba kiam kiba don naga cing em da jomni henry terang banyo sngel boan pentul lunno yang naga cingkit naga cing em da jomni meyo iru yaki long kme yaki long kpa kiba wan lem baga jingjau umat naga cing em lem ka do anur kiba bait haga cing em na jongki inna ila frango konra bayi banyo singel yaga ti kabala mong na jongki baga sok spain tamay ya dokno na jongki bakum juruan ya nori mak ya jongki neyo iru try banyuwan lembak ijin trot lembak ipot lembagi kentri di bate pagi bakom ya jingin ke jangi ke kon ke jamme henry bagi rango kon rapit banyak smell ya simpalai lord kabat mai ke jamme kon rapit ya jingin ke jangi yuwei bai shimti mai ya lo jamu syakri berget ubat wat pagmamdandor AM dali di ay bag baro yagalun yo bangkren patanya sulok na kitin da jama kinlong rapan scam patla pencanay dagat kiblay ke jama. The message for this evening is based on the books of Ezekiel
chapter 27, verse 1 through 5. It talks about the vision that God granted to the prophet Ezekiel about the valley of the dry bones, which reflects the life and the condition, physically, spiritually, of the people of Israel. But it also talks about the hope and also the divine plan of the redemption of God, that He is able to give them and to grant them life and empowerment once again. Penibenta nagaktin mo jumugray, yaga ba puli hagli ko ra preng jongki. Kadai ka benta yaga ba uglay urapan pau yaga ni kajinyo ipau hau syakri ujung u isega ubangla ban syam balakho hagli ka kitab kajong u Hagalatin ka jumuglay. Garaming puni, yagalatin ka jumuglay. Kanyat ho yung itindiap, syapang ka chingim, lani syapang ka chingkot ka jumuglay, yaw niyo syakri, ubawet ujang mo. Hinusak yung bauni o prophet, ulatray, yani uglay wakot yung senekam hagaspa snem kabanriyo siwa siyang ugres baklawan na talong yin siyang gilendo nagajay basi bakumtaro ang mga penhe yung hagian bakinyam siyang gajay banriyo hagabalakhan yung Henry Gatin ka jumuglay kayo tuho Haganong wa amat khot kabalay Bauglay ula khotpat Ya uniu syakri Ontang banlong ulendo Henry banlong u prophet Bagakantian prophet Agatin ka jumuglay Kamot spokesman lalu unong tren nakabenta jong uglay hapdeng jong kipait lang ke jong u pagkachinglong jong kapon hagaba uni usyawi jong uglay ularong syagakam kada hekapor kabagajat benriu kayay lemba kecing apelong habang yapet yaga taka political condition lalu ka jinlong conta sain hima haka taka pol layat huo bawa im hadis mem baga taka hima juda kawa syak jok mano ha usim Nebukadnezar jong taka bilang Bak ulayo iru lagi kemat Yaga jing penjot no Yaga tempel ha Jerusalem Bak lagi pai Syaga ilmuan kasalang Ulayo iru dalagi jongki kemat Bawab haba gila duok no Yaga jing sensyar ga bawai duok Daga jing syak jok ma Kinong syun kim syem la no eki Henry Gatin Gajamu brai kia ku angli Loong ba laring merau eki Laring merau eki Syari Babylon Bak uni syakri jamu brai Ulalong uwei Naki bala syaring lem Kung uwei naki merau Syari Babylon Bakunta kapag iladuk mo, kalong ampang na jing sensyar kapag white notes,
Henry kini no nagiru. Ya kata human dignity. Ya kata door chong the ching long brio. Naga jilong the right lords. Kumunong shons na mo the right lord cho kahima Israel. The judge the real yate chutang. But uglay ubain. Siya ka jingin. Kabatangkum umraw. Ubandam syo kahok. Halo ka John ka jingin. Ubandam syo kahok. Halo ka jingin jadi kuon kikti. But ubandam syo kahok panray. Ka ay ka ba banle. Ba ka ay ka ba banle. Ubandam syo kahok panray. Ka ay ka ba bantong. Ba ka ay ka ba bantong. Kaya ka ba banbang, pagkaya ka ba banbang. Last right no. Yata door cho majing lombriyo. Lani yata ka human dignity na ka jingim ka jongdi. But kabalakang ta syuk. Kalong bahagabakun kata kapor. Ini baru kiwan jia nama kacing lendet no kacongki yauglai. The presence of God come down show but kali kacang tenriu. But they have a gun kata context. Lalu kacing long jengkapur bau glai. Hagan ka nang bagat khot balai ula khot yaw ne wisekel ban yeng bat ban kren naga benta ka jong ublai hagan ka ri jong ka jing londra bat kunta halo jong ka benta ka tien ka jong ublai nampek yaga ei ka ublai wale lengba jong le wisekel bani ka ei ka wisekel pakula le hapden jong kani ka jai penriu kamay na ka ublai wale baka ka niktin ka ublai ka fu karang ba ublai ulak hot yaw wisekel taktin da yung mulai ram ya udah takti bahwa ay udah kata kajingyo ipaw bau boleh ulah iwan berkat bau isekel bagi kemat kibakan jabriyo umra banda keu banda pensyondor ya kata kajinglong serius jangan kata krisis kapag kacay benriyo at kahima Israel kaya kendo lalu beri pada kajing start beriyo ba yung umra ban teo ban ho lani ban yo ilan yung sopo kapapura hado karno bagay kacay benriyo kadon hagada jingma kabakraw lani kata crisis lagaw the political crisis lagaw the social crisis lagi kata spiritual crisis kabaki kiyay lenti bapan pen snow po yo hado kano kani kala bambu lani kala ngam hari kajak benriyo makahima juda long baulay wajid ban aya ya kata ka vision lani kajiyat itu pa babalaya kata oleh tim menjuglai dan kebaulai lam ya daw mensi pada bala penyen ya la kedel hakmat jong ya kawai kap madan pada ker madan berkatem haka bala pensya bagi khmat gi jong kin yoi kapa pengen mo bapa ulil sekel uha ban yoi Om yaga jing itemnap jong kata-kata Om yagi diri bisit Lele om yagi sentiu biskut Lele om yagi merak lau Lele om yagi sok kipai Kibandan hapo jong kata-kata
Lalu kata kau Bali kau. Kembali kau belayu ciet pan pendi kalong ya kisi pun ba kisien kibarat terkong jong kibri kibarat terkong kemudian kipandan sing imsu kibalong lifeless. Kalikat hot kabangalang puri mentan kabangan tersyong nongrim ya kali kebentang kabangan kong kaong batak mi ladang sibun hagor katakan tiak mi ru ya terkong bat mula ongang aku kun kini kisin ya terkong hakani kat hot haba waktu ini halu syakri ujung ulai yang ini isiin kalau bisa kel uyo i kalau yang kita isiin kita terkong bab kibala yang cleansing bakunda kecil kami kakel ayu kini isiin kita terkong nama kini kilontang kita tidak kita ublay upwa panpentau henlay kita udon daga waipat ka kubor ya ka angkren haktin parang di ong kilontang kita ki metafor kabaton pat the jimut shalanda baga problay upwa ru yaw ni sakyaw bantip balay bagita kiba uyoi kila terkong bagi disiin kitau bagi yang nagabenta jonglo balbami pai syagli kitin ka jong ublay kayo tu yang ini bagi kita disiin kila terkong ong kitin ka jong ublay ko ong hakat hot ka makhatway enda untawa ong anako kulu briu kini isien kilong kayin Israel baro hat ni ki ong isien jonga kila terkong no kadamin kong bawi sekel bayi bangkit bagi bawa blay wapun pangau kalong bagi ni isien kiba don hakmak jonga kadamin kong ikaba memang bangkit kalong bakat heo ki priu ki jomme katheu ya ki lambrot ki jomme katheu ya yin da jomme katheu ya ka hima ka jomme baka hima Israel kumbakalong baka yin Israel kumbakalong kia kalalong kisin ki balaterkong kababot Kimon don do show bak kimon ngakru yaga bandang le hada jingim ka jongki bawa kuaru yang wisekel badin bulatip yaga ta bagi isien ka kau ya bagi yin ka jongu bagi hima ka jongu kalau belai ukwa ayu bantik kalong balaiken bagi boy shadow kandikat kerudang jong gajing in gajongi ke kalau penong jangan ngejat benrio kaba oblay wang ngawayate yaga jutang kaba laimba u Abraham laimba u Noah laimba u Jacob bawa penhong bawa pengkop ata kong kata cat benrio kabra jit kabau blay wang hakmi ngawang ublay ujung pa batahan wang kata benrio kabra jit kajonga baleng ba jong pa kijing terku kimpoy syaka pertay baro kawai
Henry ke ba penong yang ini kon kami dapat jutaan dapat baon penghiano lagi siya ka tem chong ka jenyap wala ka tem chong gising di ba tarkong usyakri chong ublay upay siya ka ba ublay upen pao balay paniboy shadow ka di ka basta chong ka jinglong beriu ka chongi habang pay siya kalunong ka bakat ang katkot ka ba ang kadaw ka ba nengkong balay atu balay ba kilat terkong kian ka jong balay ka ong kumni ublay wang harisekel kukhon ubriyo nene siyang nga pedeng ka jien ka bayle persya kapadon kikmat bangkmi tekim yoi kimadon miskor van sngaw tekim sngaw narakan long yin ka bayle persya yaw blay kadaw kabat lawanla yan ka cinterkong ong blay yaw isekel kadaw kalong nama bagay ka jat benriyo kala-long ka jat benriyo kabalay persya yaw blay ubalay ubalaywan niti nakataka re-Egypt lengba ka duriyaw ka basaw lengba ka riklaw lengba si mama beneng baka omen beneng banpoy siya ka rikanan Henry habat ka don hapeng ka cindap kerhay hapeng ka song snay kila kalawang ka jat dan riyu kabayalay persya yaw blay kabut ayu banong bakalong ka jat dan riyu kabayalay persya yaw blay kabamut kami dapat beri rokoi harga kekerdan coba jinjat lenti ke jokang harga bau belai lembat dihukum ke jokku lembat dian ke jokku kingdom show kapentap bedeng harga jingim ke jongki harga jingim coba yin ke jongki harga jingim coba iman ke jongki palayalam yang jingim ke jongki bagi way back ke start jadi way back ki bor jong kani kamatay dapat kapan kan riak no yang play naka dok notes pat naka paro kaway but susu kaya tin na jong play kaya thuk hakalan nong dapat pernah bakat khot dapat sitaw kunta ngalalay hako bak ngayoy teknik lamang buwan tidur kenja ba kibra ba ijri bapalo ki breakha ba yin Israel bara rindur hadata kengo baro sogong utrai yo ini baru utrai ulak mo yang kendau kadang yo hangre kalong bahagat tempo jong dapat jat benwel Israel hadabang mensyua kinawan bang babang aimu lendo tangya ublay wa batangya ublay wa dondo henry abau ublay ulay lam yo isekel kung rumpeng sila mga temple na bangtawang dana yung hanggang mga temple na bangta uang baru yang kedua jadi way back ki meraklaw lalu ini yang kedua jadi way back ki play lalu ini kedua jadi way back ki jong dari kepercayaan ki balayo yang kebentak pedeng kemudian keren yang kata kabagi orang yang din play yang kata kacing mani play town bab agak khot kabakan riu bapra bakan riu ulah om susu bab
yang ingin berlangsung adanya kerap pat keduan ladang rumah Agus sangat kiranda patlah jadi indang bapak indang siya tempul try patlah hikmat siya pangmingi pat kilaya mani yakasni siya pangmingi Nitip ang kila maniru yakasni ang tangin na meraklaw sa kumay hindi kila maniru yakasni nakachaka kabakkantan pat nakayindang siyang katempel Bakkaroni ng takalong kajing terkong kabagkatirin berjumlay baong hanglinang bersikaw bakkarkot bakkat praja mereka kita bakka burung utrai kalau lainno nakapulaw sa rejim kabami kalong bakka burung utrai kalau mitno nagajakakantan kaburung dari utrai kalau petno napreng trong kata kejadian beliau. Bat kita kilong kidauba kibalawang ra yang ngajin terkong kabateng jaman sim hapreng trong nani kejadian beliau. Kilong na dauba balay ko isekel bamayo yang diisin kibala terkong. Hagan ikatem trong ngajin Pangangipay, nangingikali, ayu, pagaliga bali of dry bones. Uliga kem, jongis in di balaterkong, kidampat bangkeren, yani upay lang, uwaim, harigas pasman, kaba albuway. Kaya ka, kadon ni kabangkeren, lain bagan ni kajing ipaw, kalau wisekel layoi bang abang pai bang bisa kendiat kestin ke jomblay ke om bamangi barok kita pedeng ya ukres bag ya bau blay dan bau ukres ulas sius pa ini hawal congat digna Kong para penlong ini kikun trong kajutang kabatamay ki children of the new government pagkuntang ni chikermao hagati kawal utray para pentemao ini kani kalong kajutang kabatamay jaga ego kris ulale halo jogatipna Jika kau lay untuk mengongi kejadian Newsel, kejadian Ria, kejadian Lemba, kejutang kabarin. Ujisu halor jong kadipna. Habawa ikno ito beneng. Habawa wang siya nga patay. Bangka hagasin oy hasan bulay. Habawa hasla kami patay. Bakit light lord yang jini apreng lau jong upay lang. Hendak wakadu ulah jit yang Jamaitam. Bamba yang dintna na Jerusalem jong Rome Calvary. Para jong Rome Calvary. Labdong na usong na krong na jong Lakalay na jangkop ka jong Labangkong pansniap yo. Rasa nari di bagi jang ka jong Kasnam kalau tuan dengan klik kalau kong magigijat baru kolong dan negatif na ada pastian ya opres hari klik bagi jauh kalau dah jing ibit hendak hangi kalau sius pa kalau dah bor dah jauh play nama dah kan jing ya opres kalau jangan timpna lapan kaya ni Panglong di kon di jauh play Jang kata jutang kaba temai. Kata kau lay mau kris ulale amor jang kakitna. Henry kejinjat lenti ha kejinge. Para bagi besar yang kebor kebang hingi im.
Kala banglong balimba kami kubol uglay uyalam niya kasinat ka jongi daw mensir mo jongo banyo i bangot banget jaga daga kem gabadon nakmat jongi harami bisyar jaga yopor kabangingin kala banglong kami kejolam ni kabaya kami kejolam kami suram kami kejolam hangga Harap yobor na ginang syong-syong kiday di Kristan. Talat nyo 2% hamay kalayan. Talat kanday 2% na nagalan bagi pusara. Taro kila priyang yaw kwes kumunong benem ujong ki. Henday abang ni bisyar yagi bajiyas saudong jongi. Kung magi bisyar yaga jinglong jikapor dan ba uli sekel utray ka kam ga chumublay nila banyo i badon sibon ki daw kibala panpenglong yang ini jola ga jongi kata ka tem jongi sing kibala terkong nila penglong yang barang ga jongi kumra penglong ini tampol ada bodong wi sekel Tatem jongi sing di balaterkong nani kinan paying di jongi nani kacing im ka jongi shimat habangin pai syakat imlang kasaklang na jongi hangi por kibangi im ngimdadam kam yagaban perlu sipon banteng syongdor dari ban analyze Nalipag yung the social analysis Henry ni syupurir ni kot kubor ni baik di social media ni beli di television ni yoi yang jimpot kabaton hati imlang salang bajoni ni yoi haduk karno kita gijing di tempo ais kita ke drop culture kalau ring bakal kejap kong gajimpang kanser ya gari bakal kejap benri bejomi dan idon jingkerman harangi pek lu jadi way pakai benta coba long beriu man beriu hatu kata katip beriu katip rai kalau nang kiyomo hari sepak senam kebangiin lalangin draw ya graph Laging shem ya ka statistic hatong islo skem bangin yo ya ka jingken panong pagatip reo katip play kalanang kiyo hagan ni ka spasnem ka maabuway lagi ka ako pagkaburom kalanang kiyo hagan ni ka ri ka jongi ene ki kot kubor ki media ki impet mangla kasi kiya ko baka hok kalau petno syaklau dia tu ia gajing hiar syong kal long briu man briu dia tu syampan gajing nang kiu syong gajing hiar dor haka long briu man briu gajing kiu syong kakam auria gajing kiu hikam le jumor gajing kiu hui bat ki jing sniu habangi pai syong hui pat kalian Kaktiin na jumulay ka penskam ya ka ay kapagilong syuwa ka juni kalahikai mangiwan sa kaperfay tanggaway pagkatawang pangkamay ya ka hok hapo katakan nongren karangayok peteng na kilong syuwa babla penskam na kaktiin na jumulay kadang doon na em kabentap reng harani ka imhan na salang dawi ka jumi bangiwan pangkamay ya kahok tanda na breng kami kinong gajing in ba nga langalong ginutray hagi officers hagi office langalong ginong sensyar langalong ginong belas ni panabon tangday gajing tumo pangkamay ya kahok hatong iso skem patinegi ege ibat gijing itenat Kibada naga jela naga jami, lagalong kiyen pati dulan, lagalong aspa nababaw sabar, pati niya baro, kinay kiba nila kamay, naga onsep kajami.
Bangla gamay na kahok. Habang idang majing snowscap. Henry yung mi na kapor sa kapor kalong talagang kaskaf. Kaway hadin kaway pas. Kumaong di pastor ng pasap bayimag nidang kasabang. Pagsusyo hagasin siya kakada. Bagari kacang mi tambun bagasin siya kakada kabaway lud kabaayo ulay. Kasin siya pagba demokrasi Henry laban tingit no yaka bakal lontang kecing ya kamay isa baru tiap no iki konterstan tanda kesiajar baka arajar tengka ya ka dola ka bau lewa ay ni ya ka long ringyen ka bau lewa ay ya ka human dignity ka bau lewa ay kanay ko ki konterstan ni dia tak tangi dia dore ka bakal ka pengiap doro yauta ubarete ya ka cutang kabat mai pagkabat kam kraw galo ya kata kacing terkong kabat kenja mensia ayo siau bagiyo i bangasutu bagani kan kecap wagi kacing em gajona kumunong syarai kacing terkong kabat kenja mensia kabangan solo siau ya ka ding na jumulay ya ka kacing rem haga cingin na jumi kung kita kibalas sius pa ni jumulay kacing terkong na bakanjaman sim kabondon siyo haga jimpay yen kastan nami haga cingin jumi kungkistan haga cingyaday ka jumi balulay tang kita kenjaman si nasyadin yok mau lewang kaburong gacong play kalabino ngani balani pensyong dor yakin mila yakan boy siya gajing tengkut niya balaya gabau play ulapan how isekal haga spasman gaban niya syua upres ila yagaban yo ha kanilapor yagaban ngiem bakung kinonsaray ngiem ha kanilapor kaba kumbau isekal ulaim balakhot yami bangay yung syagri hakabakum kanilapor baruglay upang na mga kakin na jong kabadon akmat jogi tampel ni dan lain pakidulan tampel ni pati kajat kita vendor tampel ni denda siapa karupa tampel ni don rono kerdan jo lombreu mambreu henai kalau bleu pani lemba kami kubur kalong yaga valley of dry bones yaga tem jadi shen di bawah kong jom dari spasmen kabang ngiem baka jing bisa kacung mulai kanwan halo jongka ngini boy sa kabenta na baal na kami nagchuk kaktiin na jumulay para kami naghot kabagot hadiyan na uglay wapan iya wisekal ya kita ishin na terkong Bati bayi bat balai dengan terkong, ada mereka benta kebaan, berkhot kebawai, uang ulin. Bat pula ongana, kukun ubriu, ini iskin kila banim. Tiring ayat fu, atrai, uglai, metip mami. Kebabut. Kalau belai upwa pambu akmat jong isekel hatu don ya kajinget bagajing snyotu bahwa haba ini don akmat jong
Dapat tahu yang jatuh Israel kila terkong, kila kelalong isin kila terkong. Kalau mulai pada kuat yang mampu yang challenge, ngelakot ya pi Ezekiel siapa ministry. Bana pa di bantray, bahat bantu rupa hapdeng gilishin kibala terkong. Kalau bu yang nggak cingkeli, hatu gilishin hidang la bantim. Kalau mau lalu Ezekiel mungkin lah asyo bantim. Teka mo ka ministry ni jung uglay undang kamsyo. Le ayo na gimna asyo padang le ay. Teka mo uglay undang kamsyo ya ka service ka jung Ezekiel. Hemne ka bakangkraw balong uglay upwa ban priet ikmat ka jung Ezekiel. Baan penkenria ya ka fokus. Nagis-in di baterkong sa uglay o badonbor o balamutray siyang gagam. Pagpantang ria ay ikmat ni Jango. Nag-isiyan ni Raterkong, pagpet man ta, nagatem, dyan nagatali at tribon, pagpang pet no, sa uglay. Pet no, sa uglay o badonbor. Bakong na uglay o buo ay nagigingkali, pagpantang ria ayaw Ezekiel. Hai no atau kemat seni katul apa yang mantai ia itu kisir latarkom pet no seni syauglay ulatau yaga neng pat yaga kendau ubrablay uba ong baru perta hakmi ngalong utrai ublay halal baru hato dane kabamla pagna. Kalau Ezekiel wong betip mame aulay. Bakhani kalau ublay upa banbano Ezekiel kalau ba Ezekiel kalau tray yang kam gajamu. Ba ublay upa ayo baon fokus. Yani mon pai mon berkat mon penlepor pempet yang kemat gajamu ublay kalau baon itu baon yoi anta baon tip. Jaga taka sovereignty of God. Jaga cing crowd born kajong ublay. Kacing ikai jong kata Reform Church. Lebih kata Reform Theology. Kabaka balang Presbyterian kapensyong nomrin. Kadai ka sovereignty of God. Kawai na siyang ikai siyang tenlay. Kabalang kadak kabapaw sabar. Jaga balang kabalang Reform Church. Lani jaga balang Presbyterian lagi galong. Bawa ikai bangin tek bagiko jaga taga jinglong kraw kabor kajong ublay. Lani bangin priang baliko jaga taga sovereignty of God. Ublay ubalan mo ubalat how yaga beneng pada kendau ubalat how yung kuwan jano perkay bang sius pa yaga perkay dahu bat ubalat how dalam jong kekdi yana badiaki baru aku sat yalo jong bensin bakui halo jongi pada dawi Ezekiel ulai itu yaga taga bor kacang ublay. Kapag kami nakatakalong, bau Ezekiel wong nga tandang kam pandang tray. Pantang impat yang isin ki balaterkom. Unang ruway siya kasi mabaw kren ni nagachingkra ko yung play wong haba atray ki kam jong mga terkat. Kamu ngadap bajing lingo bakraw. Naigi klo pada swel cing riau bertat kaleng saudong kabor jome kabau kaleng saudong kabor jome kabau bagong jukru karangin bigit nginom siya pa kacinglong jong kabor kabangin Wat amis bang na kajong kachingim sinet. Kadang ila
bayo baktet ki ki kentri ki baktet ni ka jingim ka jonga ki ba baktet ru ka jinglong jingim na ni spiritual condition ka jonga pakam siya baka bayo ka jing ka jongi dari ki imlang sawan kan penglong ni ki syakri ki jonglai nani kan penglong ni ka balang ka jonglai nani ki snot ka jonglai pangin saranda mo harajin pendet ka jongi ya ka mission nani menang kapto menang mga asyo kabaw soita mo kwa kabong pamanga iway paliway ngin ong ngamla asyo pananglay kami ka cinterkong kalong sabog cukot kami ka jinglong jogi siyeng bertokong lakalong hanga lakalong bawang lakalong aksim lang sabang kalong sabog cukot kata kadai ka baus im juga cingdum buka ban sup hada jingun cimerkat jongna baka jogi ban ong pinton cingkem ben show pinton show ni kalau way ka bakna nyuma asu pandang le ai ban ong mi kita pare yin jongna berjot dalam ong asu panang pentamai ka yin ka jongti ong asu panang perlai lo di kon di ti jogi ban ong ka barang da joglai tinno lakrau thang ni jing kalau kami ini challenges sampai no kami mission kata mereka kalau sim juga cingdom buka pandai henry kalau play lemba cuma itu kumur lakan no crowd kini challenges henry chamir ukot bangun pai kemat show play bangun pai kemat show play bangun itu jaga daga jinglong kraubor kajong ublay haga jingim kajongi bat haga jingim jong kapalang haga jingtray kajongi kabamang lagasni pada kabale kunta ngin kamperkat haga jing kraubor kajong ublay wat abdeng jing wat abdeng jing tenju Pakat deng ki umat ki bangi ya kendu. Bakundu ila pangle ya kata kalong. Dan dah ke jinglet. Oi sekel wong om da bor ke jamu. Om da star ke jamu. Hendak wong memela. Ablay bandang pen imbiang yang disin ki baterkom. Pakat ngatin ke jamu blay ni syam badai tang da bor trong the chinget mari sidi po chong hebrew nang kharwai kat patri bom enai klem the chinget amla ban slow ha yaw play namaga dei yaw taban wana chan jo play ban nget bo don pat bo ainong stiwa a sinam puring nang utkat nang sam the patnya bom wo ja the chinget but da kaching yo kabul kachinget kabadon kan nongrim hauta ublay ubat traugo history jaga balang kapen scam ya kata dari pulih ya history jaga balang nadu spas dan penpong baa baka balay layat hu baka trau tan gijing baka gijing pensitom nadu upaksya niru ubala kem ubala pensitom di Kurdistan la berat iki ada keran jogi sing la sob iki ada seni jogi merap bala tanding iki balong tanggi ding syarat hata pola wajabu way usim jogi marum hadin jauh way pas hadu kata edict of Milan kejauh Konstantin bala pensane yang gaji pensi tombek ni balai ka balang kejauh play ka lengba kita gilai spasnya kadau kalong bagi lagi belas sius mak kata kapor ki kamperkat ya kapor kacang ublay lakan nukrau kijing tenju bat kijing kacing kacang ki kapan mau ini tak ni ngesong tak ni upay lang jong ublay udon hangani tak ni upay lang jong ublay udon lu hagi kapor gijala kabahapa po ka Present Church of India gajongi akan diberi kasih talat nyolak tam
ilong ikhot trong balang presbyterian kumno ipoi halu tau put jadi kumno bakrao kata kahima ka jumuglay madon ukun samla Thomas June bataan June hausnem ceca praspak saukau habang mi na Liverpool pangkira na chat kapapatay na Jamaica ulang mi bangay kublay kanto ikikmi ikipagi changu banbai ikibatoy baru ulang mi kelenteng ka haga jingin na changu baru tip syaro na kacata na don yang kapapu unlet baru don may susutu ula ban omwan pai syu Henry ulang mi daga jinget kepada pensyam nomrim hau blay ubat kraubo pada bola boy yang dikabri kecami antari ubenai jun cica paspak sau kue lasui rong sia ya ke history jong gajak penriu kecami ula bet yau sembai coba prospek bahwa intang kendeksmen mengenai kabri kecami Henry bentang yogi yang uniu diengba ubala yeng kum ka balang presbyterian kapangitip menta kum ka General Assembly of the Present Church of India paglara ini si bagi poni ka bangingi in ublay udang kuat pandon ini ijo kisyabi lagalong ina sinat ka jami lagalong ina balang ka jami lagalong yang bayin kasta wak apa yang izin jauh mak izin yale tonbo jauh saita Henry gilong izin snow scam pada izin ngin kalau scam lay odan bor on sa pendap do ya kini disin bak kabak kaddu nagagatin kacau lay kapangisyam kaong hakmi ngangkam mensi mati hen pat kum tao har ta ji pawong yo isekel hukum milikal bahkan persat yang mensim hapok jenis ing balaterkom balale kum ta balale ji pawong lapen bala sokdok biang ni tagishin lain pergi tagishin kira ya sabret keleng kira wan biang la sokdok biang ki dijau kami pat kela-kelalong kacing tau selain bagi keren jaga seperti dia kawat dan kacing kerau jauh play di keren ru yang ada bentang bohong baula panle jadi gambar hakni ngalong utrai ublay halo baro hatu don kabom lah banyak ulah persa yang mensim bangla pensokdo yaki maka bau blay ukuara kalong ba on persak lu yang sisisin ba mensim ucapu ba kan ka palia dry bone so ni kem jadi sien batal kong kalau mana ban mati kalau naman na jauh blay kung bawa ong yaw isakel ba persak bau mensim jauh blay aga yen na jongpi aga jingem na jongpi para kapalang na jongpi para bersim jauh belai, kalau bersim jauh belai, jangan mau isekel ya tholo babal hukum, ule ya lagi jong tak bentang, lapen empat ya jat bendeu isel, layalan biang ya ki, salah jong tak hima, lantai biang ya tempel jong ke Jerusalem, kalau naman jauh belai beri nam syamdo. Hari ini tem jadi siang kita terkong. Kalau memang macam belai, bagai ye macam pi, tanam yamdo sabam cukup. Tapi kalau memang macam belai, on nyatno, iki oman naga cingin macam pi, on betat no, iki jendri kita berkom, ya cingin macam pi begini macam pi. Bagan ay patangi, ya cing sok, pat ya cing kemen, kalau bom cukup. Kalau memang macam belai, paun snat mai. Ya kan dikari kami kejongi pak komjuru ya ka palang kejongu langsung teman na history juga palang kejongi hidon sipon ba ya jinjia kabau blay open pau dengan pengkut ya kami dagawai kejinga tu
Kabahir hidup benai ngalayo ya kaban bersang banwat benia baban tho long na ban tho ya kawe ke chin tho kabalengo bangayo ya city kadai na we professor na ka Indian Institute of Technology na Delhi Professor Sabeshwar Sahu umne na chingai kristan mela ong ya un edit ya kawe ke kots kabadai sa kami Bible Hanya South Asia. Pagkumtaw na karpa na mga tho ya dari Bible ka siya haus nem katnai spa san katnai spa niyaw. Para mga siyang mantho pagwat niya ya ka ay gabaw blay gabaw minsi bako wala persat. Hanggang siyang batalkong tuwadon na ri ka chongli. Kapag snow temat kalong pangalap yaw ksay. Pagkumno bulay ulapan ng kam yang digari digari Bible ulat siya ada digari ke Johnny. Anang ni udah uksay ubalaya tengko bakatakat mukti di Bible hang dia puni balayalam dah panditara babai. Pagkumno bagay kepada siya hang ni kaberlong yang panditara babai bakat puni dari Bible dikasih kaong try island yaw ni mensi makot kabo orang hari kasih ba orang banteng kumpul thamai ya gibangit bagi pangit hai ga jelah malasla bakhanta mapreng kinai masyong abukti mission bakhat kinai spas na san galachia kunta kalau ledu kunta sa jelah amisaram hanai ga khamso tanat kalong ngitip mentay ka balang na South Korea ka balang na Kelantan kabalang na Kelantan kabalang na Subotan ke missionary sa kapatay kari kabatan ni kabalang ni man ni pahetam ha kapatay baki juong na magipuli ke istri sa kabalang na South Korea ke juong yung chupai shano henday ipai be shausmen siaja kendai spa nyaw uri usnem ba penka ya kari Bible ba ha South Korea Pangatali kumno kami katagali Bible ba sa Korea. Henday yo sai bahaga September kat kendai spa real. Lalu iki missionary nakabalang Methodist nakabalang Presbyterian ha siyo. Pada balelum kita tanggaway kejing puson. Le kumno man pengkrau jangan ka hima ka jokoblay. Lasno kudlat, lasno do mensim, lasno do bot, kumno manang penkrau, yang ini kam ka joblay. Hendai ka kum kata kacindu cingkermen. Harga ciarang dapat terlong oleh usan tembalong lawan Reverend A. Johnston. Na PC na Presbyterian Church of USA. Lawan visit yang mission field of Korea. Lawan uban keren. Pagwa yung yung dokumensir yung missionary Henry wa yung tuo yaki walang siya tuo yaki kaya bangatang syuteksyan bakatan alang wong yaka Bible ba kabla jia hari kasih hakaba pelajangut kemesim lawan lam syata pala kesnong kabang kendong tam hari itu gipoh wong balik kemir luai pakai air bercia hari kasih kanjia hangnya kuria pada kata hingga champion kiong nado mentaka champion ngintong long kacing duai hado bau brand pa yang jo omensim orang pa hari kasih orang jo yang dari Korea hado angin dayo ninya duai pakai air kalau dikasih kiyo niwi dari banyo bakunta kilas dang kacing duai pada dia mulai benarus nan bukut laaman di sobrarus nan bukut pada nombor Apyong yang 1907 lawan kari Bible ba kabakla bab lapan kala kontong dia kapalang pada hima ka jomblay balapan ka dia kapalang babak rautam kapalang ka batray ka mission ka jomblay hatuleng saudong John Nilote ublay nakabenta ka burong ka jombo. Amen.